Amahoro y'Imana kuri bo natwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru unyuze kuri channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba ukunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka wanadusangiza itegezo cyawe unyuza wasi muri section ya comment. Nje mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa. Ubushyamirane bw'ibihugu ntibutangirira ku mirwano gusa, harimwe na rimwe butangirira ku magambo, amateka n'umwuka mubi mu buryo butandukanye. U Rwanda n'u Burundi byongeye guhura ariko nago byahuriye ku rugamba, ahubwo byahuriye ku meza y'ibiganiro. Ese iyi ni intambwe igana ku mahoro arambye cyangwa ni ikinamico ya diplomasi isanzwe? Ni mu gihe imipaka ihuza ibihugu byombi kugeza amagingo anga igifunze, ibihugu byombi haracyari urwikekwe ko kimwe gishobora gutera ikindi, ariko nanone ibiganiro birashakishwa mu nzira zitandukanye. Ngo ikaze mu kiganiro cyacu urasobanukirwa ibikubiye muri ibi biganiro byahuje intumwa za rubanda ziturutse mu bihugu byombi ndetse higiye gukurikiraho. Nguhaye ikaze. Mu gihe amahanga yikanga intambara nshya ishobora kubyuka hagati y'ibihugu by'ibituranyi, i Kigali habera ibiganiro bihamye byasize icyizere mu mutima w'akarere. U Rwanda n'u Burundi bimaze igihe bidacana uwaka, byahuriye mu biganiro byahuje inzego zitandukanye. Iyi irafatwa nk'intambwe nshya igana ku mahoro. Ikindi kandi ibi ni ndorerwamo yo kwerekana ko ubushake bwa diplomasi bushobora gutsinda amakimbirane. Kuri wa gatanu tariki 20 Kamena muri mwaka turimo 2025, Perezida wa Sena y'u Burundi Honorable Sinzohagera Emmanuel yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwemewe. Yahuriye i Kigali na mugenzi w'uyobora Sena y'u Rwanda Dr Karinda François Xavier mu biganiro bigamije kugarura icyizere n'ubwumvikane hagati y'impande zombi. Ibiganiro bikaba byibanze ku ruhare rwa Sena z'ibihugu byombi mu gushimangira umubano binyuze mu mikoranire yiswe diplomasi y'inteko, aho inzego z'amategeko zishobora kuba ikiraro kiganisha ku busabane burambye. Sena y'u Burundi yagaragaje ko uruzinduko rwayo rugamije gushimangira umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse no gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'ibihugu byombi. Sena y'u Rwanda nayo yemeje ko ibiganiro byibanze ku mikoranire y'inteko mu gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi watangiye mu mwaka 2015 ubwo habaga igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. U Burundi bwahise bushinja u Rwanda gucumbikira abakekwaho icyo gikorwa. Icyizere cyarazimye nubwo mu mwaka 2021 habayeho igikorwa cyo kongera gusubiza umubano mu buryo, ariko uwo mugambi ntabwo warambye. Mu ntangiriro za 2024 ibintu byasubiye irudubi ubwo Burundi bwafungaga imipaka yabwo n'u Rwanda bashinja ubutegetsi bwa Kigali gushyigikira umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ibi birego u Rwanda rwabihakanye inshuro nyinshi, ariko bikomeza kubishingiro cyo kudahuza hagati y'ubuyobozi bw'inzego z'ibihugu byombi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yigeze gutangaza ko igihugu cye cyiteguye intambara nimba u Rwanda rudahagaritse igihe ubutegetsi bwa Gitega bufata nk'ibikorwa bigamije kurusenya. Yavuze ko ibyo u Rwanda rukora muri Kongo biciye kuri M23 ari kimwe n'ibyo rushobora kuba rugambiriye mu Burundi biciye mu barwanyi ba Tabara. Inzobere mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga zemeza ko ibiganiro nk'ibi bigira agaciro iyo biherekejwe n'ingamba zifatika. Nta masezerano yashyizweho agaragara kuri uru ruzinduko ndetse nta na gihamya ko hari impinduka zigaragara zizava muri ibiganiro bya Sena, ariko nubwo ari intambwe nto ni intangiriro y'icyizere cy'uko impande zombi zigifite ubushake bwo kuganira aho kujya mu ntambara. Mu gihe abayobozi ku mpande z'ibihugu byombi bahuriye i Kigali, abaturage ku mipaka ya Ruhwa na Nemba n'ahandi bakomeje guhura n'ingaruka z'icyemezo cyo gufunga imipaka. Abacuruzi baratakamba ndetse hari bamwe batakibasha kubona ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ni kimwe n'abaturage batuye mu ntara y'Ibitoki, Bugarama na Nyaruguru baratangaza ko ibyo biganiro batabifitiye icyizere kuko na mbere inzego zitandukanye z'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro, ariko kugeza amagingo angaya imipaka iracyafunze. U Rwanda n'u Burundi byigeze kugira umubano mwiza nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu mwaka w'1994. Abategetsi bashya b'u Rwanda bajyanye umubano wa hafi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Imiryango itandukanye
yagize ikikora mu bihe bitandukanye kugira ngo hongere hagaruke umubano mwiza. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community wagiye usaba impande zombi kuganira. African Union ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa bigeze gutanga ubufasha mu biganiro bihuza ibihugu byombi. Aha naho twakibagirwa urugendo rw'abayobozi b'u Burundi bagiriye i Kigali hagana mu mwaka wa 2022. Ntabwo nasiga inyuma inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabereye Bujumbura muri Mutarama mu mwaka wa 2023. Sizo nzego gusa kuko ni inteko zombi zigeze gusinya amasezerano ajyanye no gusangira amazi y'umugezi w'Akanyaru. Aho kugeza amagingo ya abatuye mu bihugu byombi amaso aracyari mu kirere. Nawe uzi neza umunsi nyawo imipaka izafungurwa abaturage bongere bahahirane nk'uko byahoze. Reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda zacu zitandukanye z'amakuru unyuze kuri channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.